Cotkarên Herêma Cizîrê amadekariyên parastina berhemên çînînê yên mewsima îsal dikin, da ku wekî sala par berhem neyên şewitandin. Amadekariyên mewsima çînînê yên îsal ji yên sala borî cuda ye. Cotkar ji bo parastina berhemên zeviyên xwe di nava seferberiyê de ne. Lê ji bo parastina mewsiman ji şewatê ji cotkaran çend hişyarî ji şêniyan re hebûn ku boçîkên careyên xwe navêjin, agir nêzê zeviyan pê nexin û bi baldarî nêz bibin. Ew tenê têre nake, lê wê cotkar bêriya Komîteya Parastinê li gundewaran parastina berhemên çandîniyê bikin. Her wiha dema ku rewşeke awarte derket û bi lez hewara wê ve biçin, cotkaran daxwaz kirin ku erebeyên agirkujiyê û sahricên avê li gundan zêde bikin. Ji cotkarên ku sala par gelek zirar ji şewata mewsimê dîtin, ji bo parastina mewsimên xwe yên îsal çend şîretên wan hebûn. Navê me Abdulqadir Silêman Osmana, em ji girdêmê Helîmê ne. Gundê me navî girdêmê Helîmê ye. Par zadê me tev şewitî. Ê gund seعê ameten şewitî û ê mijîkê xaseten ji pênceh şwal erdê min tev şewitî. Me simbilek jê neçinî. Me simbilek jê neçinî û hemû şewitî me destê xwe bi erdê paqij kir. Gundî tev da em hemû hevra arîkarin û min hat tifaqa xwe kiriye yek û em êvara û bi ro haristiya xwe bikin û dixilê xwe bihimênin heta ji me werê got dîsa ew mesela par newê serê me. بقدر الامکان ام تقصیر نکن ام گند سعی همو بافر آری کارن تراکتورا رجی آمادن ام حاضرن بس سهریجه منینن تراکتوری ماهنا شغل هفت هشت تراکتور دگندنا و همو حاضرن جرا آری کارن ام جرا آمادن چکر کن لما سهریجه مای آوه و آول جمنینا والله آوا منینا دوی خساریا دموکرات مساعده که مرا بکه آری کاری که تشنا سهریج ناج مرا حاضر بکه دینه مالی دینه گند فارسنا خوب کن بقدر الامکان باسرع وقت وکا گوتی گو کاربن زاده خو بچنن و بری چنینا زاده جی دیسا حارستیا نحتوریا زاده خوب کن و بحبوب هفر آری کار بن کس بقرشیب کثیر نکه و تراکتوری و اشخاص و بخورت و بزلام و حموم بافدور آری کار بن و حارستیا خوب کن و چقا خوب کن حمایتا خوب کن پاریس لا خوب کن أبي محمد يوسف عرديم هشت شوالن أم تسي برا شريكن أبو 3 سال موسم نايب بيرار باران نهات وبار آگر كتي حمو شوتي قشت شوتي ودي إيصال ما كر غنم ديسا كرم كتي دا عرض بي قوت بو وسمات لي نبو سمات بهابو قلكي بهابو فلاحنا هات سماتي بكري وديسا كرم خواريا وتعبانه ومصروفها خدر ناخي رايامي جو اطفائي هابن قال لك شيترش حموت اشتيا شيتر جو حارستي بكن شيترا جو حارستي خو بكن تمام تفدا تراكتوري قلت انا تفدا وبتنسيق تفدا ياخذ بكنا ياك ولو خشك رابن تدبير وفي ذهبي قرقا سهريج هابن قرقا اطفائي هابن يا مهم او جو رابن حياسات اخو تمام بكن في هاي فيدا قنجة زحمتها بحارستيجي زحمتها يعني بس قنجة ايه جوشي بي عرضي خو هاوير دوري وينا جحت كي هاوير دوري خطك الدواء فداوي هايا Her wiha li gorî danayên desteya aborî û çandiniyê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ku di sala derbasbûyê de agir bi zêdetirê 435,000 û 502 erd li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ket. Her wiha di encama wê de 14 kes ji sîvîl, leşker, hêzên awlekariyê hundirîn û endamên tîmên agirkujiyê şehîd bûn.